kutu samwa tetra brabo na ya brabo yie no aha na obete no Sompa se penipa no medika ma wiase na nyina so ate se ye ni prepesi prepa ye bu odupon ye no hwiti prepo ye tiburu na ye sante kokko ye ka fita na ye sai aka tutum Sompa se penipa no enna tinga bayire tinga na enya asam ketu akra bobo yiri bobo was bibi tum bibi abiu was na bibi na abiu Sompa se penipa no lo pipi was le mumu de Sompa se penipa no kobo de he was kobo de he na chese hwe eni kapre botonim asam o asam kase pa o Sompa 93.1 eno ene ye kan cho se Chimwa fidie no efato ho Sompa 93.1 ye ko social media no so a Facebook Twitter no ene abogafo ade YouTube no nyina no ye adwuma Oforisuo Aboagye me ne mapamfo wo be hu yen ho eno ti subscribe share na wo bi so entumi enhwe bi na wo bi so entumi entie bi enso emfa free ho Sompa se penipa no a ye ni danchamuru so ye dansuo mu Sompa se penipa na ye ni wo hwinti preko ye tibunu ni asante kokko ena ye dwoada ye beka ye ho se abrewa no so aka ho anya mi TV so a danso so no ye begina so ni akoten ye nam tempo kwa so ena ye ko ena obete wo mono asamwanka sa ena the nation sank wo falumba watia ne na chi kakra yade bi ha na adwene pa e bese grupo twedi ampo basa yi adom no matrena na basa kese no so ewo ne so na watu yade no so de afri ne so no watumi abaye adwuma de aboa Ghana man ne sayoti kokosa chi yabua Fletcher na atnemu anya asem keto akra na wobetu bi enso de apete dodo no abetie bi dodo no anso ani ebeje ho kama pa yakwa akoya nim yanim ten producers say ni omudi djuma kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamba ni na so hwa na ye begina woni kokosa jiabu Fletcher omo kan abom na ne adwuma omo abo production room honya asem ketwa na akono mo ye ko prano a chento kwano omo ko ni nyina ye Sompa se Mpe Nipa yediem na omo de omo nsem beda ye yodiem eno nti na ye dware eba adwuma ye mayatiefo nyina adwo ene akwaba ye mawo bosome foforo na chese obi afinsi adani ene enya asem ketwa kra Sompa se Mpe Nipa no a na wukọ master control room ho so a MC ho Azuka ne fa Nigeria ni fa Ghana ni wono ne fa no Chinedu Iwe wo bo adwuma enya asem ketwa e bas ye mfiansa nkeka mfidie no dia enya asem ketwa onimu ye papa na se wakwa akwaje ho tete foforo kra wode aba wode bebo atara one media company ye bema Azuka akwaba yesra nyame wonhira ene ayaresa honhom insaningi Azuka maame so menimse Nyankopon ebesane yade amanasan aba no abetua ne nyuma pa eso enya asem ketwa eno tichi ne du iwe kwa koma to ye mu ate Nyankopon woni nim de wo ye sanse se otimi eka kire adasama se ye di aduaba no ne ade haban no aba besa ye ho yade nko ade a na kire se yade enso ewo ho na enso so no okwa bi so no se wo yade a na eye awrekekere na iduru baabi a so mano eben wo sanse yade ya pa obi wo kro yade a osuro dunom eno so akwa ye asem foforo ye fa chi akase emfa nkoma adu na Dr. Nana Kwame adu na Nana Kwame adu na so nanse na hododo no kakra no gidie se kropo twedi ampon apagya no na yenko chia Prophet Joseph Mensa Bible no kwafo ene wofia ha enya asem ketwa ne enchia Prophet Joseph Opoku adwiritia wono so ebo adwuma de boa Sompa se Mpe Nipa no sa na prophet ya wono so kotofofora wa bansuo mu ewe adwumadi so Prophet Kofi Boateng omu nyina eboa ema problems amanfo de bedan ye no dodo no a na omutumi solve de mayen ni nyina na se adwumadi we ne bota ye kese ye pa se ye bedin kunim na yetumi anom asomdui ebua ho ano eno ko ene Sompa se Mpe Nipa ye bota ye kese ye pa orofo ye ko akoye ni bianim ten enya ye ko na ye de akọ kofuro bo fumpa bema asuketu am yi pebre na asa ya Aboagye fosuo ninti fosuo
mini funtum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi ewo ya twam yansa na yakosa me na meti adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa no ekọ boshe asase so kansampia wose kampian wo kiti kriki wose akokọ womu ya yenwro ne mpaboa da biada saa na aboa na nhwie soso no wonwu ya yenwro ne mpaboa na muslimifo na wuro na nhwie mpaboa enya asem ketoa hey asem asem kase pa eno ti yemman kramofo nyina barka de sala barka kadi o maya de papa ne nchia idi malaskia ono na ye assembly member ema utsuame obo adwuma enya asem keto akora omna sam bibia boko de ofoso nyakopa da ma bibia boko de nkwa che to ne abetra de na chese ono nadum na de aba betra kadi panko ade ankase benke na mabu na ono no aya aja oboye obre ye nti ti de bia no okan ho to de abedu am gidi ese sa na obi aso ho te ankopon de onye mfomso da nti ye ne atiefo ene ahwefo mo hwe nyina ne atiefo nyina gidi ese bone enka obi biara na de wo shan mo so nyankopon nyine mfrim na nsa na yempo programming na no so asan ba ayale sakese ama ye atiefo ye ncha vera am jana na pram so hene ene na nabo makwabi na menko asafo na mencha na na sama hene asafo sama hene utie papa pai onya ye mu de frem no wa wadi akisa na yancha togwe aba keke na mtema aziblibo shunkalu kabuka so che obibia na vera so akajagum is the method for the method for baby and kunku na shito no woman nya asem keto different wase sano nyi mu ye bifra no ntia na zia no ko vera de no wo de kire ye be tudwane aka cho ko vera de no je obi o ye bifra bia oboa number ni go hu to de opakura na no afre no afre nti yancha ma mesara ko ba so sarakuba bebe kwa kusu obi ano nyankopon sane ade no se na ya ase kwa kusu na oye project bi na froso na yini pa no kakra nti ase dua bi wona be wo ne sem ne to ne to kwa kusu da din so kana sire ma be wona to na yale ya kokosa chi bi nya de ni nti abasa o titi ma ne ko no nim se eko na ashapumpum kakanti ba se de na no twache me na yeso ntimi ntrase baby ntrase nda chi se no ne ko kwalibu kaka ne ko papai se me de ba ye te de mo kan ye na de me kan de me amasem na me kan na ngopon de wa ye wi nti gwa gu be ba bi anya mi jo na me pen mu me asema to me na mo ta na mu di me ofo we do pastor decide we maybe I menya problem bi mo di me ofo pen na ba ko da so na ba ko da so na wa ba cancer this week dem say e wa ta go ya okay yakoni ko bo sa ti bibia ba ko de sister dem okay ani en taibo obi kan ka bia bia kinare ano kwase weekend ni won me konkan okay ko ye adwuma mete won kan obodo na en kan ya yin chesa ya me ta kan na do na ana do bi wa na mada okay na we de me ni tua se ya ko awia masa just oda na da bia me kan nyankopon ho obodo pa ho ban yi nyame le body pa ho ban a o hete dia driver for ni bi mu twika won kan kwan so ni you overtaking na me see VIP driver ni ba kwa me tenesi obi tumi overtaking wa say wa show ofoso nyankopon nyame wotu ame ban tia so konfama ya aboaten okay we dia nkan na ko me bra o kan krum me bra jina dina jaye ko bom paye kakra okay san ko nyame adoma July me bra 12 July no Ghana okay na onse ejuma tam de fani ato ejuma ko ko Saturday na mko to ki kakra na ultimate ba na wasu kan ta so konfama owo mate na omna samwa so nya ko fanya adoma e de na mo pe kotu ana so mo pe obra o de be ba bia so kan se kotu ana ohun o de be ba bia na pa mitumi boss de so on de na life man
we bia ne yampa ne branka hwe Oforisuo ntia na wa shebe bobe na abam awe de se ne branyo ne bra what be be for the bra ama so obu friend Oforisuo didi na nkwa abejo didi na nkwa abejo kwaku ni bibi ai wo de se ne bra bo ba bechia July obeba ne bra ba no bechia eti wo bechia bia e de mu se no na bo na sa no da tuni ana ne bra no jo sisi ya obucha so upe coat upe coat ti o enwo Oforisuo ti o so ba na be 1st July 1st July what say e dey bi o so upe coat according to the okana no me bra ne say aha na amako beti ne kai o say mi musa de mo pe na mi de me pe ebusa say ebi ana wo pe coach ana bi a wo pe ebi a what say Wellington boot ana waka kire me na mabọ na mane na Wellington boot e na samba wo say yo do don to sifu na le aja porte family yana bi na Wellington boot di na de ye to bia there be na say na our America Wellington boot ni Ghana Wellington boot na different ni wo say there be say no the boss wa muniti America Wellington boot so kan ya there be na so mo le da mo de Wellington boot na different awon class ko o ke pra da se ma wo ken there be o mo bread ba some better se menti a coach woman we no attend na Oforisuo so go to da one team to se ma wo ken ade se ma Oforisuo ya ano pa se wo bi asi si something na sa chief technician na aba baby hu atechema na na ya no wo bo enwa yi ma bag ya wo be fe wan dia onu wale dio dia matangwa no ma no usual na yire bag na wo de bag we tu so gumi ya de adeketwa ya semo technician semo have semo hawo ya semo ni pa kaka semo la kanvo la kai eu vi no quando eu tô jogando em Sompa Pepeza la kai ni adio wa za diwali la kai ni adani ni adio la kai mu kudi ade la kai ni adio wa di dema uni ade wa di dema uni ade eu mama sa se babucha for present wa yempe la kai obi a wo fi o ba bo omo hotel o tebe so wo nimde o se edine nante no so fa o dabi o no de ya santia mamle ni amani e da o se case ni won je fa kunya wo de hye ni pipra gro wo de hye wo ni pipra gro na wo akotwa wate ti wo de hye bo de ni moja na gro ti wo bia wo de hye bio de ni moja gro we ni ye nokre nti se asante se wo ya asante na se akonya wo fie na ye de hye a hu be bia be hye di wa gro afa wan kopra udi dem na ko ya la kan ya ni ade ya de bia wote pa kata ta ofia wonga se mwa me ko me tasio awo fo so hu de ko so okay ya ko akua ne ya nem te na ya ko ne ya ko ya so pa se Mpe Nipa no enne no ya tiasi kwa so enne nsem abofie ha na no de ne pa woni me ba ya adwene se Ghana mam ha no emra mpanifu ahyehye na nanom ede o monsa ahyase se galamse no wo se tuotwa nanso obi nim galamse egua na egusu a yetuo menyimi hu mfirim menye bidie nanso menyimi hu mfirim galamse yi kwa na ekoso na ukọ manso ne mpotem hokra de a ye kwa ye ne ye nsuo nyina da sema dika se Ghana be kakra no ye be ka nsuo fira bukyire ya baba benom se wo hwe nsuo amanfo de ekọ manso na wo mokoton a enya asem keto akra na no ya asem o ye de to apono so na abrante bia ye fre ne kudwo na ne maame ne maame abena konadu a o mu firi manso akuropon wo mo de be da so pa Asem Mpe Nipa se yemfa mo so kwa na ye de bo galamse yabra enso amanfo tuwa na etuo wono de na sa da ho wonka bi hye onye na adwe so oto mo bi no de akoye galamse okoye amrante kwa bi akodi na sa no ayi sika ne ne pe wo asase na se nyina da e de afrim eno to de beda anye ne ka se wonto ne bo asentie to ye safre mema no da wo mo ama
na Sompa Asem Mpe Nipa ndabi edika aka cho se eduru ba bi ne ye ka oyiribiribi na wa ma yiraba ne be ka wo eniti abrante atwenebo a ene sampene wo mu na edi maame na asase so kodi maame no asase ne galamse om di mu tintiman pa enoti yasoma producer kwantabisa se onko na wonko hwadi asie senti amrante no omo ama na esanse enyom eda yetifiri ni wura no ntino producer kwantabisa di akire no yemusa ne se wakoduru hono sei na asie maame abena kono du manso akurupon galamse sensemu a Mr. Chwerebo ani sampeni o mako wia maame na asase no menka ne sa sanse ade bi a yamfa amawo na wodo pa akofa na ye pai su bia no kro no de o mako akwa wia maame na asase na dini galamse akoya asem foforo kwanta mema wakwa aba Osei Yaw Oforisuo kadache bibia boko awurade adu bibia boko sia wo ho aye fache medase na wadi nkunim bia na awurade ne abuafo awurade ne abuafo so ko tomadu ana mahura chiri taba hifita no atutu obeya she masa se na wo chire odifo we ya no asili kwa no otomadu na mahura chiri na yeso pero mo mabiem sa ese na mo haide ese mo haide adu na sei madani chiri ma kokozati madani tifi ono afuna ade omna samore omna ba femi se ko kozati ene edi esi agai na just what dibem bem di odi e fita ne ase medam nyela akai medibem ya mpanko adia onde ku free ni wose science abelebuni no ba wono so de ni ba wono se ko du mba me menya ka se mpeku o su peku ndo enu wa ke bele wo okay ejume do bia ya se ya kwanta wadaro manso akropo ko ye kosi se e se ni amedati sene maame no ne bande asem no ebedan no abena kono du one ne bakudu omde bedan ampa ye dada asem no afidie no ya nde ye se e betuma mama ko na makodi akohwe die fie akire beba ampa ne koi na mko asase no so mko hwe na ampa se mama asase no femflam ya din galamsi enti won mo maame no bo omudi wa ha no me pese nka meko mo nchen na makodi nkomo na nkomo ba fidie mu na ke no matena se wo asundwie ekwaso me ko ya ampa no mu nyina age ne fe so ombeba omo se ukura ne twa mu so ombeba ukura na pa no maame ne ba ne betena ha finfina am omo ensia se ne Sompa Asem Mpe Nipa odi asem dan ya ye ntwa achi na ye to aso epeko enimi nti no me san eto aso eko manso anto and kropon kru mu okay police station eko ye case etia saafo no wonne kudwo ne maame ne ko police station ho in fact you could do police station no principal manso kropon no awurade nsira omo je ne fe omo ye adwuma se ne adwuma no ese nya posifo bia oni wo sa se ne gwan se pepepe na omo eye no enti omo to omo sa frɛ omo efiada no ampa efiada no omo koi ye loko omo se ne mra na si ese omo nya pepepe enti enne na omo se omo mra na omo ko manso kwanta because ona ko to okay enti omo ko du ko omo ko oho no omo ko principal ni o manso kwanta so je documents of him no in fact ebifu aba papa so pa no asa kom na aka papa no ewo manso kwanta principal ni o no okay o friend ka tell me one say na nipa enum e na ebo ni diare na ba ko pe na nko na obigina ha ade you say wo ne hwan ma me abla ko du wo se me abla ko du wo ne hwan wo se me ne ba kudu wo ne wo se ne ba kwasi wo se ne wo se ne ku ya ma me za tin bi ye no something no o kan bot na nim wo se wo na ye dai wo se wo ne hwan wo se ne ku ya ma me za tin bi ngalan sei no wana sota mpajani sasa no se ne monko lokano akropon
se me no ka se be no fia bli no fia no enu ko no fia na ti amate se oda so wo manso ekropon aposifo akache ai so mo fa nipa ennan no e be ka ho kwen ye oda nyakopon ya adom a omo samla manso kwanta court na ya hwe me de asem no ye omo de e be to because ma galamse na nkasa no ye tia na ma amna sa ase a won fa maamo masa ko di ma amna sa ase na man kan kire no enso ye asem efoforo na se twembo ane sampeni ni omo maka no omo de counterfeit akoto wi sabe pepe omo de counterfeit akoto wi ma amna sa ase omo de sa ase no fenfuna nze de omo kan se ya wode nyakopon ya adom a omo mia manso kwanta ya ngom ko manso kwanta omo ko no amna sa pepe ya nka dia straight to court na de aban ese yenya ya asem pepe to senior ubisa me a me call manso ekwepon no ne akwa akosi yene no me da ase chief producer ne hwehwe mu a okoye yene no sanse ye yitumira ne akiresi na amudi asem ne baye na so tena kuma se enye telephone se saasi a omo kan ho asem yampa ampa ye ko ye no omo digalamse no ma emrante kwa omo koye saade no so agye atuma aprosifo a asebi fa omo nsam na dwa omo buafu esanse Ghana baya brase galamse no say yen sase say yen koye bretuo say yen juo wa na de be na esi wo se kire jamase ama twene ya na ewom se galamse na manfo odidie nanso wan hwe ya sa twene boa ene sampeni no the police or the court are going to use them as a scapegoat ade ne se mra no etia galamse no ayi betumi ahawo ma me no so asase a wasa akwa akowia akoya asem bibiri omuna samoa ya enko nem chawe control for penny wadamfo na no me ko makanzi maybe me catch and say oso chia no oza ofosu na koso sa bai we control for dine me se ni pi emerafo ne nkokrafo ne ko ye ne mranti kwa ne yeteso omunya ne kama ma omu no omu penti hu na be kra na abanya asase foforo no mbede edan foforo ma wo mu dantia emu ye kama e condition bibia no mo so ye person entokwati si o ya bi obi be wo ho me se eye court o me se we control ye court anti ye cha mpanifo mo ye adwuma wo nyina ya me admo kran so ye be san ko we control ai di dwuma bi wo na ewo makanshi nsem anti o chan me ye so se bebia na kure de bia no ono de o de beto na e na akwen ya wo ho asema na de bia meka ye keka nse ya o hina so wai ye keka asemi ba se ye ka de bia na yesi ho na wasase kan nanom na wasase ndi ye kan na na wai do want to okuru mu o wai ana se so hina kura ni wa eno ye ma okuru po ani nchirin kafo wai sa bo kan kabi oni recording nka waja ne ma anokwase ti kuro bi ohine ni mu no ye sheda wo mpanimfu akuro no ye da ye mo na ye o mo de ya ye wade chefo we de so ohine wo ti ye kan de bia opimso no wo so ye kasa asemi enti ye kan ye jawan hwan na wa sase e wo hene enti ya na sa de me galam sa asem no ya kan ya bro ti na de bia na me kasa so wa sase wo no obi ba na wo no be kasa asem ho asem sem papcho yan chance ne kana mpeso asase media opa better so pa ene ne nkesi kase no jam ko tu na onwa nya asema no nya na se won so nya osika na ko ba bi because ansana obi no ba be ka wasase wasem no watukura wie no ba ye ya watu wie eno no be trase ka asem no eni abresu betu empanifu shase because ka ya biesu a kire no a kire empanifu obi no eye mo no ngwa na ba ti bi bo etu wo hia ni wa no ukodi agwa beka to sawura ye de wahene dia asantemam ye sawura e ye wahene dia ukodi nkwasase bia beka to se wo asase because ye bibi so ache mpanifuo bi minkase ye bibi so ache na but me de ka asem se aye hwan asade se so obi se wasase wan na se woka mama na mfiri ayi president mama na mfiri nkameka ana opemso na nsam na kromo na no do ayi a fence stadium a mai bi wa brocho be yi 40 feet container main gate wo
no me do no di super fabric aha ye ton te se vortiki wo di su fabric te ba se tanama fo gusu to nam se moto ba kaka sa na ba ye wo se na o ka se manzo nsuo ni ade nsuo ka se nam kwa me kwa me kotobi abno chensuo ise de nsuo nya fabric ba beton ha sa na se ba eti ye ka se mbia se ne ye bra galamsi Africa anya ne o ya asem ye kromu afo mpanimfo ene hyase but ye modinti obi aka na no atum ba nipa nimpe fe ade we ya mo kan wasema ye me na me hyase enso on kada wagiska anu aka na nsa agu ne bo etu na wasase ye wodia no na na nkwa betra mo ka asemi no maame ne ade o maame mistake o kwa bi so bo me enkwa so sabe nya ka mo ya wo fie bi mu a obi edi ye si fie de daka mu eyo hiani wa bi sika na odi aye okay me na make cho Ghana ha opa ko fie bi fie bi obeko bi a ye ni nyina o ba fie bi obeko no kasi egu fie no de wo mu si ji o mani de wo mu si si o mu fie de dem eyo hiani wa bi moja ne na na no de ma o mu e na odi patapa afa odi aye na o ti aso obeko heaven Ghana Nyankopon bo babuye no kuruma no ka sa gudie no ka sa ha ne se ti se wo kokoro bo stadium me se ti so ye ko aduma ti Nyankopon de ye kan se ti sa wo te soro ho se ti mase na me kire mu wo sere sa no ka na de da so obi ago heaven wa awuade Nyankopon ese so le a wo se na se South Africa ye pam ye ye bi ese gu eti ye se ntia se ye nko ale na wo ma Tawai. So ma. But aha obi tini kurom ni. Ba pe mesi kotoka na temna 2 ase temna 3. Ni anka se pamu mu na maso kwa America. Ubo tie beteti amanfo me na make chiro because of ye musa sese ye ne sa ye mpanifuo enti ye nguase mamo anase papa mamo. Obi ti Ghana ha no makasa Russia na Ukraine tokwai ya ye to bomb gu ya wo call your friends say Egypt bomb ya toto America opa ma sebe ntokwa bi nsini nkase ye say ntokwa si ho ne ade ma plan ko si obaye ma because o mani etim no ne kuro ni to be na ne buoni ayepe da awo kwa bi so ti yankro anu ko du ba bi abrocho na mototo ayampe ane ade ni timi ye de ti do pa bia na woka but haya we ade asese Nyankopon de adom ye no ya mese ha utwimako undu di doko na utwimako na se ka na hwie nsogu na hwie gu fam si ya etimi efifi mako ama wote ede medwe na Ghana Nyankopon onye ye biem na ye tian ma de amu ye enwaye no ya ka wo sema ka wo hi bitini krom de ye ka wo so wonte that be na first na sebe FM anase TV ni wiase no eno ko ne ye ka sema mpanifuo bete first obi wa ye suma ese telegram ana ye suma se ko kura ko bo na wo papa ko apa ma ne se enu ho aho awuye sebe oda ye wansori enei obi wu pe telephone eti enna kromo fo panifo chese o bo chese so he no woni kromo ko na ntabrojo wo obi mfo ne kan chese na na be o galamse na ye kana enkrofo bi ka ha etu o to monte ane tia na galamse ho asem de be betre radio so a asem ba ko pe one way nko na ya ka anya galamse a obi akofo bi yire anya galamse a obi e politics en some force ni edi ni Ghana asem ba ko e be kasa ene empam coach ene yes eno nko na ya ka obi ye sports wa coach nko ha obi kasa empam coach ade so na obi transfer yes empam coach ade anu kwa na we Ghana ho politicians some we do atem na krobi so ni wo fi kro no ma bando nkora on we TikTok say won hweye na wo company no enkora sa ko hwe sa TikTok because na yaw TikTok we wo de ma wo ba pa sama ba kwa kuna se me catch us sa social media kiem bandi na Ghana me say na wo de ma wo ba sa first na ya sresam enei Sembe mpasun sem enu oba won ho wo behwe na sebe aboa ko efa me yonko aboa ni etwa de abeto so wo TikTok na Ghana fo nko la ehwe na ebedu mebi na amese menim de na obi ka chem se ne se so fa oba ni echewa wo ko life
Ghana me say politics no omunya no mo pass mra e parliament wo no munya politics no mo no na Ghana no na say awo no bi ho Ghana say ke e chiwa straight make a set example we dey benefo anya people ben this no mago bubu nkotodwe say e demonstration say hu nipa na ache no hwe ensafo akoso wo Ghana wo ba try hand now can say be as politics me dey menfa politics me can set say o man ba pa o anya politics asem na me because Ghana e no mo na time obi edi kwa asem ya che na Ghana fo benefo pa achew ekeke ho nsem edi ntia ene munya mra na mo say wo Ghana munya ye ene ko bi kwa no court na say court friend no wanko a court ni wa say so be friend say be sem yanko e be dum be dem benefo say na beba ya hwe ya say na beba say obi asem wo court a onko ade yaka ohene ka president ka but e komwa na president na so de foi kwa no mo so akoda na emi muntu no ma jisiga e kwaso Ghana na ka de wotu no ye busa se hwan ye so vosuo hwan ye so mna samoa hwan na mo akwase tu yakobu se wahene nyanya bia wunim se wei wo se wasase wunim wo se dabi o mako se mpom no me akokora bo me na mako sa na tere na mra ni nedi na ka je nipa no life kadipa be set example na kiahwe we de yakosi ane sa ba wote so ne de wabakọ obi aso person di 8 years eto obi abatra konya no so ade obi aye bia no enu an say yeye because on so kwaka ne pe na say ye nto abama no eti sa na tere de ne yenya enka ne je na nka kroma sebe mpredua sa ba bia ka sefa oho na sebe ye tere didwa abra ye won saase a ye betima ye bi president Kofo ba ya anwaga na won anim se ye betima tu wo mo uni strategy oye okoji baby no ye ho kama toilet ho sebe doctor hospital ho police station ho wo ba na honko sada se Ghana fo ba ni fo ye ni jase sebe peda ayi ayi kwa na asfalt su kwa ni ya ton no ma mani pa no mani baby try e use onko try to upam no onko try hefa sada man no some politics na ade na ye so na edi bi atom na me dem so bi ehu na me se sa communicators no MPP come because NDC come the obi abeta say obi apeso kama na ho because of wanye na ho a na ba ko e come bede no na ye ne ayaka o ma enwu zo e ye to aba ensam fu sa o so ni pa ko abeta wo ke okukuru moti ba ko pe ye nyina to aba ni ye ne to aba ma wo mo ye so mo nyina ya ho eto obi ba police na obi apeso for so say obi wo university kwa na ni degree so kwa wo so apeso ko politics ubi sansa de so ho na sika wo ensam fu sa ana politics ya kalamsi asemi ya ka ya gusuka we ya chiomi wo do pare se ya nshia no ma bi ne se ya hwe no ma bi ane de ehu bi atwamu bi ya kutamu ya kutamu sa ne ya o ya le no kwai na ka se fo ni ko wa se so na sa se ni go mutu kwa no so wo krom ha woni ai pani be no krom ni concession okrom ebi je illegal ebi so afamra kwa no so ena kokwasa we de yahoro ye de yentu obo wa se otu ano kwasem because ikamba ni nsem eti ko mra na hu mun na de gele ho samra ni enfa nya adwuma ye di timi adwuma ya minu mi enu ahia yen ena de samra ni adwuma ti de bi ohia ni nya asem a na eche no woko ona bosu for the same previous a omu ka mo bro for go be head the counter ni awo watiko sikani ba ni amani ba biata ya mana konya papa no teso we yes ya detail he mimi ba ya go mi kwachi e kanta go bi ha mo bro for go bi ha the counter ye muso ye nipa yesu ne koto ba yi mpanifu etuwe fa so ba na wo so ti galam se asem na ye ka no yaw me say enya de be pada enti so wo asase na da baabi na wo ma ehia wo mo na sese be mpred obi ba se maame ayese wo dia papa ayese a wo dia na so ye galam se yi ya nya ya boke akobo test ya wo se go do eso na kwa ku test we ko ayi ma bo test da ma bo test na wona so kotu galam so ko ani akotu ye bona na joni ya ni yi na test no wo so to na wada wo so da ye ye bo wa sa test etu wa ni ebusa anu ko wonya no funu no ni ebusa ho asase ni yeso wo fo so dia na ye be hu ne yeso kuma so tema kom so ame obo je no ma ba the car Porsche car be si ho fi ko hu ka na ka papa obi dem no galam se fo mu ka na dia be si papa mba jo ada ma ye adwuma o man so side o
ya ko ho asase bi na asase no gold wo so na ya pese ya so dia ya pese na obekasa sata no kasa na se you know envelope ni kuta mo wo bo se de kuta no ya da ja to na I to say oh sorry ya mo nya buska hu akosika nso sata wo ba bi tifie ho no ne na bia wie suku o tifie o peso yi machine kwa da gosu aduma we nya bi eti e beka sa asem wo kire wa na fe yanka sika sema wo fi o nya wanya yira 200 million da ti de beka twa sema no e asase ni nya ne bo test na fe ne ya boare ye ni mi se dru ba bi na sika o mo se sika ni mo ye bo test we de boom de na dru ba bi a e bi ni mi sa anto adaroma me mpe ba 2 billion ma ka 2 billion bo se ho po che yaw ye kasa asem ne chewa entempa na so hwe wa chihwe unchemu na waje na fi anka koye na nane o mo dia because one you ujio ombetu na na din komo ombetu mpanifo wase ombetu yaw ade amagalam se na so ntwa no eno no ya me se o betu achi se kura o mani ade na se ko mi dwa so ebi ampiasa ebi wa mo de hai ayi ko wu ayi ponum ani abro chefo ni kromo fo se na de besi ehwe mu na panim pa mi pese me bonidi eno mu bonidi eno ko mo ba e ko mo faase ye mpanifo bi ni ade o mo toto o mo ene se hena ene din eno ko aye bola suja sesei sim bola suja o him sei tiana so akaka na ko ha na so akaka ete so no mo hwa na se we money free so ba ai ne jaddam asante achem e jaddam e ko bi din e wasante achem jaddam o yo mahene e din ni din ya me de se jaddam enti yaw ade we na ye ka ye betra ha me ye kasa ye kan radio so ni TV so nya e ye one way asese mra ye adwuma wo parliament wo na mo tama afena obi fa ne ba on se fa de mo sha sa ma so obi fa ne ba ne baba obi fa ne ba a life sa na mateno na ka ye good woni sa bi cha akra du ba age bia na se sa bi twa pecha akra na obam kura na yetimi jelu ebi na Robert Kali ai Kali ye me se enkola fefe ni sa no man ubekum sisi a bata ha emra bai obi kura timi fa na se bo ne ma me kura da ni etikuru mu kwasi asem sa hwe TikTok o TikTok kwa gen kwa Ghana anya nu twa eya dwamasem obi kwa ne boyfriend Jan na se sen ko fetch ne ye kan boko na o de abetra so na ensesi na ni no wo na wo so kwasi na me do wa jimi san an na de adia ana ye no ma bi se Ghana kwa na se bi wo jimi as we celebrate ene ye jimi sa wo kan kwasi asem o na wo du samfu a nta ma obi e du samfu wo kwa yi so person say celebrate ni person na ye say yo ade na ko so Ghana hi Kenya ko pode ko wi o ya na me de ke wa wi yen me na make chow na Ghana say be obi ti Ghana so nko abrochire we ye na djuma na se koso kakra bi a yaw abrochire ko na ko di holidays wo bo se ni ti de dan ko na djuma koso emra bi a se be predo bibia ababia je wo ko abrochire na de ade a abaya na se be train o ma fo chensi bus ne ade stress ni kulo mo but Ghana ha wo so betra aya djuma ya mi ampata bebia udu konta na koje keme ne keche ose han uko permit ene de ma sisi wo ni nese ya ba fofo beba no hey ni abetu afiri wo because of say uko share MPP atale because of say uko share NDC atale enti ya town krobeni kwa gureti galamse the politicians to be on na ya no da baby squad mo Ghana hana da baby squad man na feeding bottle twa no etu wo mi na obebu samsa asem we Ghana na galam say for na ye me se politician ya hemfo ni bi ai na ye galam say wo mo na nam na mo baya mo boss enkofo ya ko ma se me ya cho mo nya ade me se wo be mo boss pa ho ya ye ne afiri ba ye kan ya betra ye kan wasem no se enkofo bi ase che da wan ko share police papa na officer papa wo so de mra ba ya adwuma masa ya beto no bonsi ye yi mo no me na mo eti Ghana nkan ko de
se parliament so man use parliament ni ye pa se o man hye mrakete ama ndc ni MPP edu mebi mrabi o mu nyina kam wo bom se mra wadi enye politics enye ndc ni MPP na mama yo man no dia nti ye first camp sisu dia masa wo obi ya na homa me de me ba wo cheme me de me ba meyin na ka finance minister kwa kwatra yi o pa ma MPP na power se wa ma ya fẹ́ ṣe man ya fẹ́ ṣe me masa mo mu teme men kasa nye politics me kasa for o ma ba pa mu tie nie okay for water me se o pa ma MPP nsa ma power se wa ma wato NDC for fe na obona moto me ma ana wato me ma na se budi asampa ngwa ni mante ye se bra ye de asema to so yaw ti se oto akosha bampon ana adwuma ma ye frɛ wo se fɛ se Oforisuo ye nya wa wo se me ma adene so hapra no so no ani ti ye frɛ wo eso be yi wa no ade na so ma etupa ye kan ma MPP na power papa baba kroma o baba ade ni ehu ni ga ko ka se politics eti e bata ni atoba mama for papa mu sa yen ko ni se tigalam sa sama ya kan ya ne de se ma na maka cho no se wo na so mo ba na ofi se fie nya ya no ato ma no yi wani ankofa se bia ma ye busa wa sa me do mo bai se mi ni asase we man tonwo me tonwo o mbetu because asase no me mai o mu ni sika e no makosi dan bia sisu to mbetu to mo fa na so de sasika no so e dai amme ahwo hafa ni e koya nim ti de aka ne ko no ba ma me ni yesa na o mutu no ha na se so ye chi o mo na hank of go mo sa fine because ya bra ma me ne se na chira okọ na ko ya wo se mempre e bi na ye o mo no boss yi beta ni nwa ba beta awo omu ni kapre nkofo ye akosha omu se from say twebo ne champagne kwasiafo akosha akọ wia ma mi asase atuadi omu so te ye hia wo mo eti ebusa se ohina wo kromo no we eti yesa se memeko na se town park e wo ho me se me so machine akosi otu a eti ohina bi bie yaw man fansia okay akoya Ghana sem eya asem o kwasi adanta twene ogbo animu abui ogbo nchemu abui manso akropon asem asi wo bobroni wa na saasi akodua bibi die wo so no twene bo ane sampeni akowi asase twene na se ka asem wo ku ade ke fine case police for bro for back eya asem koko se chientio Oforisuo maame ya asem yo ho e ya ade bia e ha atwe kakra na Saturday ne mekwa yie e wo Jacobu otu ufi anyan kwanta kwa on se nsu na e ho minim se eye oda na Oforisuo sisi e no ene omoma yenya million ade omudi free omoye no Ghana no munya ye na oman no ho se ye free se galamsey yemubu nsu there is one pa na ke yede ayi politank ne kasa kese no na ka region bia se Ghana asia region bia no o man galamse o na nyan kanta na to pa bofo tu no to bi no de akoboso odu anya kwanta Oforisuo no to bo Oforisuo me se no ami fin kran e ba akaka bi mo abubu so Johnson enso bi so da wo se so kwa so mi we fi din masa enso na first kwa udu buzu Johnson no mo e de ko o tu linda do e kon kran no da kwan ni mutia sa first what VIP na du wono ma fa kama na chese mi du wono mu nsuo na makai enkan tetena ne we kurase no sa ta mate anwo mu wo kwa kurase a wo de anwo mu sense wo bi no abore se guna no ye Oforisuo na ni ma ya sa na sa ano kwasem ya na boys wo mtu galam se no mo kura mo nyema yio me se Ghana ya ma yo foni mpanimfo ni mu bi no ene hemfo foni bi no a o ma eti bo koso no mo ti ko ma no mra Oforisuo ya ka ma samu a o ka ma sa ni ya bra olete ya de wo kokot nana kasa we fidie so kam to bomb we se mu ni hemfo ni bi no mo ye no a it is ade bi o mo ye na se se mebu ni bi afa o mo se o man no Oforisuo Ghana o ye da ati no ase ye wie o yana yeto eyenyum bi yana asase so azen ntano ya brefi scooter na me pitu bi mo man go school he wala ka se Nicholas meti ya ja sanse mo na ka no Oforisuo sanyum na yeto yenya to national ta mi yenya to yeto no na ari ayedai yeto no kwa
because empanimfo na omote parliament na omo hye emra no Oforisuo ye oni oni ono ma omo ni so na se komo di so a edi be ntina galamsey akoso fiti na na kufu ado penso ebe pem ne yetimi nya ho yetimi efese yetimi so obo ena da bia che se enkwa emese na ka metimi kwa de sister ba ko o se ni nua omo ka etire kete o se galamsey na wotu no ko da bi wasi no jakobu uka enka oni abusia ne de abusia no ho no obi apese ne maye yo ana galamsey no so se empanimfo ne de ma egu na kwan mu ana mo ye nyema ya enka galamsey na enka ense ye nso re sa no ba Ghana empanimfo no edi omani ato sa ne ma no ana nyema sei Oforisuo na me ade ba ko a aposifo o mo bo eye adwuma we no nyakopon hire o mo se mu se Ghana for aposifo nyina binim te se de ye ni aposifo echi emrante ya maso kwa Oforisuo ka ma no ka ye yie because galamsey no ese ka ete se o to wi we anya dia ka fe na nka posini ye tu posini se ko na ko manso ko ka se utu galamsey u sensu dabi ye hu se se nka ebanso na mutu gwa yi na galamsey no a na ke dia posifo be so ko mo fo ni nyina o ka ho nka ho ni aso mo de mo ko gum se ye wi na moton Oforisuo the moment che benefo ti man shemre se uto wi na wi Ghana aba emrane nyintum no ayetime chew onu wi wa bontin posi ni time chew soja ni time chew ayeti yentime nyamre bia dada parliament woro emrane yedi what 3 years re yana eni ya ko parliament betu asemrane am ya du age gum krata so se wuni ya ye be wo se onpota mini ko ma nwem afo anyemfo ye wo se mutu galamsa wa ye be wo se anasa asase na yetu galamsey wo so no ye ba chemo ye ba ye be to hene ya ti ko nte hene ya ti ko hene ya ti jase hene mante o nyina ya ti mu nyina Oforisuo enka sanse mu hunu wei ene ne mabasa wei nyina no enka to atwa ba ye yi ani ene sisi en no ene enso bo dendendende ene Oforisuo se nyame anya wadom na to mpatam na ye wadwe se o pe kane tete enso a na sase ye de ahamu no esebi dom o pe bi anya yaresa o bewu eno person ma je se o ko pe machine ene atua ko ka eyi asa na wonya nsuo shasi what the net on say nanya 20%. Kokoswe se ukomanso ene fa ko a mutu godo galamsey no o drele asase ne kura no 1 years obanu bonzu akamika na be hawo ebeku Oforisuo enko say because enu no any chemicals no be gumu no Oforisuo o say poison mesi na no mesi me empate mo baby obi ko no be a Facebook ho ena galamsey nso ni binim twifa ne Facebook no mesi Oforisuo o mo na wi na se mo na wu a wo ni ba ko na no wu uti sani ama wei ede ye de tigana ha ama panimfo yiwo mani ena niema eso eni mfaso ye so na mtiga de mesi morning show no de boss president Kwatabiza enya wasa na meka mesi ga meme egu anopa na mesi metie morning show say yes aga mintie kra metima ko tie bia ntenyom because me hu say bebe na na nsem hu bi o ka kwa ne ko bi bia o ka panyin na o ti parliament on won fa o ka panyin bi na ono ye MP na o tu obama no masa ono ye bi on fa etu o ka microphone na ha ho o hini bi su ye bi nana no ba ku bi o hini ba ku bi ane wasem o kwa de mama heda na matamidi o kwa de bobo de maburu na no enti se o he ano no to aguse kuma se no se bia ogolo bi o ha o no tutu galamsey na no no obekasa oba no obekasa de bia no sa o hene kwa mi kwa no nsuka ene ko yusu ayi 14 brand new tier rubber no tell because ye betu galamsey ho no woni wanya bi esirifie onya waka dem ehefoni bi no so no sebi ewon yere mo ne mo mprafo be se nan iti we o ka je se ni tu galamsey ono no be free enti so mani betimi ayeye dia Oforisuo mese amayofo no omunyai sa niema na ye de politics na amayofo bi na omoka ena galamsey dia bla no na sa nkofo na omutu sa godina ye ti omo a etimi jelo omu be dia be se 40 years 50 years so ya say because o tu galamsey o ye MP na tu galamsey eti se wo wi o mani siga nya se service century better radio so ni e ka galamsey no owo 2020 ye na wo ye be yo say o na mpa de motorbike masa ukumi na unkumi tina ano kwasem
ti de meka nyane se sempanimfo no ebe so ma we ekoye dia any Ghana principal ni pese omo ye adwuma se de manso for principal bi ma ya mesra mo o mada wuruma omo nya dia ebetima ya ti se de ton koke wi eni koke no na ya ma asomdwe atimi aba Oforisuo so mo ye sa ebetimi ama o man no atimi afa na papem edase no okay aban beko aban ebeba fighting against Galamsey 1818 MPP for to Galamsey no ye de ba ye nyane sa nanso so NDC for ba umsu enkrofo ni bi tu Galamsey na nananom video ho agimu a odwene ho a wonte ase sante hene se dabi nananom ni kwa asem wode mo ho agigi Galamsey mu nanso so pani kasa omuntie no kura ede ben na sia ya asasi we na ne se ya bodede na moja no nananom do mo moja akwanja asasi nanso so no moja kro no se asase no nananom bi no maso kwata posifo ye mo mo abaso mani ajepa na manso krupon aposifo no so ye adwuma pa ye besrese maame abena kwadu ene ne bakudu ne nsase na omafo awia no asemi mani di akiri sanse Galamsey no Ghana mretia ena krono so Ghana ukobu fo bi ade na wa mo na mane no so kura no etumi hawo edi nkrofo we die omchese omo diboni a ekupa ye bese nananom bi cheke be ya komo ntwi omo mfiri sa ade no so opeso ye Galamsey dia fa konwa no to wo se medika ka akire mu se ye tuo hini bi wa santimemu ana ye mede ebe kakra ye tuo hini bi amede pada begum tiri so because ibusu yi ni ba ko afiri ye so sa na ye be kono santimemu na na utrafidie so na baby asante kono ye pese ye bo asante man ho ban ne ye boyen sase ho ban na dachi bia nya bia gyanchiri ma wo hini bia wo no wanyi wo hene papa bia ya bona akonya tanta bi no a wo mfiri kuro mokure ton sase ye ko kan wo se ye nkogina koto sante hene na kan ye o si tu ye to no ba ko pe ye ko gina ko to na nso Oforisuo madifo a momfa me ko gina mpo ano na mommo metuo ukumi na unkumi china ofisi nywada da ye mfa nye nkwan enya kom baby 05513131 0551 0548 ye bo aposifo wo manso akropon ene manso kwanta abaso papa o mo ayade papa 0551 0551 0548 hello yeah we did any at okay we chiamo ka ajusu burubem yo peluma udia so na Oforisuo no si abla Galamsey gabra tia nenso so Ghana ha mu ndie mele no nche si abra o okay jere Galamsey wa o ji se wa o na unko yi na Ghana de ye mogo say ya na Ghana ni bi so na ya o say me so na na wa bunchiri ni uhuri ebi ti awo o so go ni bi so na na o Ghana da nti Asem Mpe Ghana mo yi ni be so fo emme bi aso nye djuma ha nti na ma no wa djira ho but Asem hello ensuo be bo da yenti o ti ba beta na kojo su Tracy yado mama mko mu bia metenya mo be nyamza ni ade bacha omo mbe macha ko si macha na masre pa be ontane ndai monitor ando ukata ebe mu correct you ni omo de no ene ayi de no ye ntewe bacho mama ko mata cho bebe nanga meto kapa akwajo ebe ni ko ma de ni mana fo wa ba ya ten ni sai ni yi na ni na o kuma te ni no ko nche na ai kuna ke ni adi ko ai kuna ina adi jinna ye
what go again? I come up to the so I didn't say, what is it for in your way? You got to buy. That's what you have to say. Maybe what I would say. You say that you guarantee go man Noah enjoy going. Over the Nicola. And I know my show again to do. I know my show. You won't come to say, you know. I said, I don't know that. And I said, you need Kurula. Now, I say, can you see it now? But in the end, I don't wear that. What do you do? Now, Monica, don't you no, okay. Now, could you speak in an unknown movie? Nanny movie, fashion apple, and you could see a boodia to be about 2 gallons, say, behind your pine. Then, yeah, some move. Hey, Asem Mpe 0551 now through 0548 now through 0345 4045 28. Now you need galamsey home como ewo manso ekrupon. Hey, Asem Mpe. Hello, Panipa, Bibia Boko dear. Pacho, you frame Joseph Koku. Na, mtasawa bwa. No more mo kan wa se ni ye na. No more cost wa Ghana ha no. You see akoba say one ya trafeni ababe chumpi yedi yake ya nwatu and normal muji galamsi ya muken omo ya we nti ni galamsi wa Ghana e no dia obi a watam na ho abotro obi ma so enjoy the life na ye na ye wa ha no ya bere wo mainum omo gusu ya de omo ye kama na beba e be gusu akinem. No, okay. Hello. Yeah. And I'm going to do my dancing. Run about to no so pay. Obri Kofu anoche Sikaja asantiment to me no was so plano. Piao sentiment yase. I know just come for and I'm a cat okay, sure, and all person, yeah. Now the church that goes back to the school, the boss of them was what I thought I could but our put system was about the Sompa that's what I mean to you. That's right. What shall I say? I thought about yes, okay. From unit collection, every time I'm being married. No key. And so be over train free galamsey so. Galamsey is a quite boss matra Ghana for so. And Pennyfuan Kajan Sumpa. Hello. Yeah, one you. Yet you. What's it? Now the American want it. Okay. You be quite you be near Chinchim video. That's a part. You be technician for the mobile benha. Now my be check voices. Now my Asem Mpe today you can't you know hey. Na zene ye bregu dai. Ye ka say good and true. Ay Asem o. Ya ke kan bebrebe nyina. Ay Asem kase. Technicians for the mayor yes lawo mo a.
ebi ma dia yemfa frɛ no kura fancy okay hello okay Asem yakɔ computer so adwedi mra sisia efiri sɛ obi ka kyerɛ santima obi kyerɛ santima e wo dwumadi we so hello yakɔ computer so adwedi mra sisia David, ma bantem do. Obi yes me ngwa ni ntuka na ma bantem sa. Ya for trip. Also mutimi delay kakra. That's it. Mama yempe be bu ntuka. So yem kakra. Yem fam delay ya kwantio. Losing the rabbit because of the Losing the repeaters and Bemasa. Losing the repeaters and Bemasa. Bama, the losing members and Yansem, one time many people when you feel much, and since I come from every as you do the Cafiatum. Osei Yaw. Okay, Yabama Shafo near Tiafo na kwa babiem eba dia Santimagia tum Sompa Asem Mpe Nipa no yay Madika kan kyerɛ sɛ yɛ ni prepe yebu adu ponkom ohwinti prako yɛ ti buruni asante kokɔ Sompa Asem Mpe Nipa na sɛ ade yɛ sisi sempa ade ɛno ɛne yɛ sososo tie na ukɔ kasa asemu ya obi ntiase na nanum bi din samfo wa santimamu a MP fo bi din kwase asem wa santimamu a wo mu kura dibra kese no wo mu de dibra no din kwase asem eno de ame ani ko ho eno ena magana ba be isi no asem eno te enketwa no so nya mu na mu sisi amanfo bubu omu kom na ma ni braba enti yakase duabɔ na so ntimi ntwa ya na moka ase boa because wo ka ni bre so wantia wo a onka oda Asem ma me mo akwaba acho ya eja oba bibia bɔkɔ de Yesu adumu me afra wo sei ma me no akasa den acho ya frɛ me Felicia ma me Felicia free hin na baaye Bachon fi Jamase. Bachon. Santi Jamase. Bachon. Oh, me papa free Jamase tabre. Eni mi krom nenu. Na mi adu free Jamase na kwa Santi nti e hona mi free. Hona kwa du bebiri won. Mi krom ni discover stroke kwa dro kese pa. Saya de tu ya de aso o man Ghana ba. Fusu krom wa. Ya dru ni ti dia me fa chia kese nkoma na nadu. Me busu apani o lecturer e gempa anya busu apani sa kwa de nyansa na tete busu nyansa kutu ma me wakosam ne se ya odi abeda so pass Mpe Nipa se ni betumi akon agye wo Nipa cho makosam ne se me ba bani okay na me ba no we school SS me tumi antoa ne so na yakola na ati ne ho hwim kodi pa kakra e wo boase okonya ska kakra was the good ho obaye no we na dwense ko beto plot now asa ye trans dwendwen ho na no ye ne se ne ma sa me top plot no so a ye ntimi nsi fi se mo bia ni ba bia okay nti sa na se de betu kwan na me de behwefie na yanim ni bi achi ni bi na ye keka ye na madam fudo ye mesini e friend bra kofi na bra no ye se misusu ho kire na bra no ye se ne na onso na sore baby o ye elder o CAC elder did they say ni di o de asare nsa o elder did they say oba pa wa dwen so de na ya wa dwen Asare no nko a ndache no kwa ni yenim
asare ne nko a mbachwan na ye yakase ya di asare kopɛ no ba bi o wa ye bɛdɛ ko no ye mfumsuo o ye sofo wo CAC mbachwan elda e wo CAC mbachwan CAC e wo fa he jamasi elda asare mbachwan eti se ye kwa ko trezi no a o jamasi o sisi ameno kasa yi menkasa de o kaso o mi kobisa na se na so konkran asore na transfer na ono na transfer no na adwuma na transfer no eno de minim obisa o se o so konkran okoye adwuma kakra asare mpachan no ke yetie nti no madam fo no frame no ma ye na ye ne trans di ho nkomo no madam fo de no no okoye adwuma nti on de okoye ti oba ye trans di ho nkomo no me ye se me ba no na nim ni me chi ni bi okay akola ya nya skase no opese otukwan timnos o me ye ma nipa no bebre ebiko nti sa na te de amebo antu pe bimra ene ma no 100 million no de shares nti oba shares na ka kire ni se te se nka ye pene se nko be ye hu bibia wie nanka waye waka kire se bia kan ye sei nti me wie na kola no nko kwan dem ya hune sa o wa no afre mo feska semra e wa no afre mo feska semra ntina kula anso akoyiska mano ti ya bibia anso ese anyeyi danu me bayo su papa osofo apostle asare se anyeyi mpatran na kokokuru beso patran Canada adim fie sei 2 years enyeyi Canada die se eche na so 2 years di ano de nti free ono ya no ayas me ya kru fofora ma no na waye oya enyeyi ti eche na kula na ba mabu no se ontumi nko nti on fa ni sika nyede emma no akwantu nkra onko bio akula nya sika nso wantatare anhye wantonto mfra wa nani abre on fa bi ntaduane nso ni cheneyem tekra wanya wosa nti efe du onu sa akula ka so wonko no ye frena onfa no da so jama se ho na woni ho no afiri ho konkran mpatwan na mo frena na mo ni di nkomo a de en wo ka ye frena onfa ana ni na di nkomo an mo ya to na sofo CAC asofo nanim mpatwan ye mo so ya apostle no ye ma omo bia amane na bla na nam ne so a ye hu no na bibia na mabọ bra na mpacho wo jamasi okay producers nti bia na mabọ bra na mane bra no so oso omfre no so a omfa eti wa na me ba no send message man nti won komo ni di ende ji so no a ene beto aso ma me akwa ama munum producers munum phone yanko mo sabia ni abreu ebiase be kura ni aba di sei chesa wo dwene nyoma bi hu a wo nte ase apostle de ase ko kanyame asem fa kire nyankopon ma eye tietietia wadwuma no ena difo bi kura do wo ho agim ena odifo bi onka no kura wo krom ha wo di hu futire adwuma wo ye kura wo hu so ena wo de ne ho akwa ko cha control Canada se mi em jiamafo zika puduo wo fama wo mususu atwintwan afese amoka we ya apostle no eti sa akwa no a ti sa akwa nyankopon na mo so no sa no kire bokwa samonye ji ahia fo sika mfanka musika ho na tsama sa de twampo aka se okuma se amafo bi mpebre na so na ahia fo sika na mo agina mda ehyepe mam ye ko si sei Lady Mpacho me ye audio ni ye fena no wonfa ti me ye audio man say on ti me maje me akwa me sika ndi na scan me fa nche no okay eno se ni mam se minti me fa nko ba bia minti me nyene hwe osu ti me nyene hwe na zan ti me fa nko ba bia so kura bible nda so de ye adwuma de kwa kuma tum na yakobo be twia ne ka na so pa Asem Mpe Nipa na wo de aba no kura de kwa kuma kura to yem producers money akware di ko my friend say nyame nipa no ay transe ay na ye hwe kwanya wo fa so abo kasa ye ni ye hu se we nyame nipa pa wo ba betua
na nyankopɔ anim ɔbɛnyamo ama na busuafo nyinaa ne yɛhwɛ kwan pae betumi de nafa so kɔkɔsɛtu ne odifo apostle asare no kasa yɛ wɔsɛ sɛ mene asare kasa na bra yɛ nua bɛɛ din ne ma mede asare beto yɛ nem no wo ba pante ɛyɛ no kura pa ne kura sɛm sɛ wɔ yɛ apostle wɔ CAC na de dia kura ne yɛ wo dia ne yɛtete wo kura wɔ Ghana mamni asante mama yi wɔno ana ɛyɛ na wɔ gye akɔma obi wow yetio ofoso mene ɛyɛ abranche ne kasa yɛ no me frɛ no no ɔka kyerɛ me sɛ na wɔn kran na wabedu Kumase nti ɛkasa no ɔse baabi a ɔnam no ntimi ne nkasa na wɔnam Kumase Central Market dwom nti okodu fie a ɔbɛfrɛ me nti me soso ma ha no nti yɛpon show no anumre ne okodu fie no ɛna ɔno afrɛ me nti wɔyɛ sɛ ɔno so ne me wɔn kɔmmɔ ɛna ɔstate ne nsɛm na asɛm ɔka ne nyinaa no sɛ ɛno korɛ abranti aba wa di ne sika 650 million 65,000 ɛde brɛ ne sɛ ɔmo fɛn tu kwan na sika na ɔma anya abom na accumulate akoduru sɛ wɔgyegye yɛ na aboa no akoduru di de wo nyinaa ne sɛ sika no ɔgye yɛ no ɛnyɛ ɔno na ɛyɛ wɔgye sika no adwuma no obi na ɛyɛ sɛ bɛyɛ anka nipa no betumi ayɛ de betumi aboa no ɔno ɔba ɔno ne kan sɛ ɔde ne bɛkɔ Canada nti Canada no ɛntimi anye yie no ɔmo kɔi ɛyɛ bibia wie mom kɔbɔ ɔmo nsa no ɛma kyesɛ nkrata asɛm de bibia no yɛ kama edu sɛ abraba wɔ ikɔkɔ interview no ɛna bia ɛnioma efele yɛ ti ne mo efele yɛ no ɛna ɔno nsa ade na anye yie nti saa nkyɛ de a ɔbɛ change ne nsa na kɔ de ababa wɔ yi akɔ Russia na wɔyɛ de hɔ mi de minim Russia ho asɛm nti wɔ sɛ ababa wɔ yi I don't know eti wɔn na ababa wɔ yi sɛ ɔhɔ de ɔnkɔ Putin hɔ eti efi Putin hɔ no ɛsan kɔ Dubai no so a ababa wɔ yi so ɔnkɔ eti ɔno ɛsɛ sɛ de ababa wɔ yi wɔyɛ sɛ ɔmfa ngosi a sika na ababa wɔ yi de brɛ no sika no ɔno anye ani ɔde yɛ nkrata asɛm eti no sisi yɛ ne de akɔyɛ ne sɛ ɔka kyerɛ ababa wɔ yi maame sɛ sika no nkɔmma ne kwan because sisi yɛ na adwuma no ɔyɛ no asɛe ɛna na baabi a na nka otimi nyanya nkakra de ba no ɛmma biem digo nya maame nya botema na nkakra bo so a kakra obenya na sɛ kɔpɛ adwuma nkra wayɛ no na nka wayɛ dai wade aba ɛno na maame sɛ ɔnte aseɛ akola Israel a ɔso ɔnte aseɛ ohia nsika nyina enti ɛno mebusa na sɛ sisi no onim sika abedi abobawa no hɔ wɔse a wonim ɛna busa sɛ bɛn hu nsɛ sika no obetua anase ontua sika akodi ono asare abrantie na apostle no ho ai wasi sika no ono ababa we di brɛ no ono de kɔma obi na baba wanim sika abedi ono no ho ai wasi sika abedi no ho na ababa we nim ana se da bi na mo butan sɛ no ono onim ana wasi ai sika se kɔba sɛ yɛ transe na ɔde bɛma ababa we ya sika ne yɛ 20,000 200 million na sika 650 million 65,000 esi da na kɔma 20 million ɔsɛ baba wa ne baayɛ no ɔno no ɔmo yɛ hyehyɛyɛ ɔmo yɛ nkrata asɛm no mkɔ yɛyɛ no yɛmfa yɛnsene ne adade nyinaa no ɔtete firi mu a ɔno wabɔ ka yie nti no sɛ saa ne yɛka no deɛ a ɔno deɛ ɔbɛba me atena ase na yɛhunu kwan bɛtɔ asɛm sɛ abranteɛ nkrata asɛm no yɛbi wɔ ha na asɛm a wo ne ababa abranteɛ yɛkan wogyiri paa sɛ saa asɛm na ɛdie okay wo deɛ sɛ saa na woka no deɛ a yɛbɛhia wo ɛnɛ adwoɔ ɛti metoto na no a te sɛ no wabɔ na adwene mpɔ sɛ sika no sɛ saa na mka no deɛ a ebi a obetua na emu nipa na obetua no kwa wɔhwɛ no kwa no wo hu no eti anapa yi mi hɔ no ma ka kyɛm sɛ wɔkyerɛ deɛ na ɛnɛ ne nkwa no yɛ exams nti yɛma ne nɛ etu kyena anapa bɛɛ 11 to 12 okay ɔbɛba na yɛabɛtena ase sɛdeɛ ɔso bɛba na ɔba na afei deɛ wɔ mu no wabɛhwɛ na yɛdeɛ yɛnim prophet wa no ada sɛ wɔn nkra ha anaasɛ wɔ Kumase ya no ɛne gye sɛ prophet ne bɛtumi akyerɛ nti ɔne abranteɛ no deɛ ɔka no nyinaa no sɛ wɔse nyame adom ɔkyena ɔbɛwa me atena ase ne mu ɔbɛtena ase a sika 20,000 ɛna ɔbɛma wei 20,000 nso no ɛnyɛ bunch because ɔsan sɛ abraba wa no de sika no ɛba no wamfa mmom ɔbɛtwitwa kakra na ayɛ 20,000 no asɔ ne nsa ɛbɛsa asɔ ne nan saa na ɛteɛ momma nipa bi ɛnte ase sɛ yɛka akwantusɛm yɛmmoa nipa koraa no a Oforisuo Aboagye mɛboa nipa wɔ akwantusɛm koraa
Yame no na nam na abranti ameboa no na me share the date say nipa sumasi obenti amede akoma ne so wonfa ne nko UK mi akora me gina mu se sika no me pese connection lady no beti so ba akora na oni conversation no so ekosi say ada me share no say wo mna na ne kwaji ni sika man da no dia post fo me gina me so na moro market for liba time me kwa na me kire man say almost that once a me magi sika na dia komo obi die na yenim third party die I have to pay and na kosi say magi sika ni nyina atwa ma abrantie na wi na so na abrantie no wo me WhatsApp group na gintre ha gintre gedi a wo ba hu die opese oboa no e no tamfo enani na nyina no se me ya ade to WhatsApp group no wo hwebi ya twa ne ka nyina eno ti ade no ti ja pe anyeye nipa na so otwa ne sika de ma no eye tie na me anya me gwagwa se osu wo ya apostle adifudwuma no ne apostle sem no minimum difference so ovo no voice kakra bi wo han ke bo na kakra bi a nke ye gina so na nka afedi wo ma tutuntu woni a baba wa ni di nkomo ni nko nsem ye course no ma mintie okay yenti minka se mencho yenti kaka etinko obi ebebo ntese adifo akura no anyakopo amu mutumi so mo fanhwe adasa no kura no adifo no binum kura de mo akwache travel to mu a wo mo agi amanfo sika di ye kokan ye kan no kura se ma yiti voice payment am making na North Eastern University first tuition fee receipt of second one we sat 10,000 15,000 now yifrim se koyo se bayo kaka gbran ade na anya yie watumi afa na nkwa ni sika na so de na ade ma no prophet tenase me se no adifu ame no mo ye adwuma wo show so ye so ne so hwe o ka se ye be ma de kalabula baba be ye kina kon amanfo ne nam kageti eso ma mo bra ye ne se abiem kura ye ne adifu o mo ka no kure o mo hote ena ye adwuma wo afidie wi so ena ye de prophet akwaba nyame nipa bibia boko de e de nyame ase papa wo aye fe das wo aye fe pa na se watade na de ba no me share no na manfu bi e bo mapa so yo fosu wo aye fe pa mi nyame me de dodo no a ma pe ba kwa mo na sa mo se je we taki anonso taki me se asa as food brought to go so ma chi mama na fa but te ma anya na sa emwa mate kwa sa Jesus ne bra so we bro jacket yo coach prophet akwaba mejuso ndu ba bi edi bi be se de anya sa wanhwe ya adwena hiti dodo no hiti pa prophet ya basi enwu sa apostle asare no CAC apostle no sika no betua o kuma se ana won kran embrade to be no wototo ye no Lidiane apostle no apostle asare akwapa no kwafo pese hu se apostle asare wodi ni design afri ye sika no eya abrochire ono mpegana ase ehye wa hadodo okọ ayawom nanka na sum adweno opese hu se sika no 650 apostle obetua emra misani fa ontua enko benkum 10 obetua ai isam de famra aha je samu bonija o kuma si anawo akwapa no kwafo pese hu se apostle asale senedino no o kuma si ha sisi a emra misani fa won kan enko benkum 10 o kuma si wa ha eno teteye mubenya no producers mesra mo se nyame ya adomo a ena ankosi fiada sa branche media mahoni momba ntem gina amene bia mede nyame amene ne kasa abranche no omba etien starting free CAC asore na wo jamas
na yempa branche no a odi asare no ho adanse yen yemfa mfiri ho mra na prophet tie de minim kwere no befa so se wose ontua anaso obetua na so be ma na chebe Yesu Kristo pa krobi wase bitwaso prophet yen. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Santasia nyina mfa Jericho Junction ho na mewa ekina meye nhwehwem efa brabo ho de bia me ka se wiase se osu bedi yi a ndwuma na manipa di yi se wo hu na adwuma pate se wo ya untumi ndi yi nti se wo hu wadwuma Nyankopon de ma wo se wo kra ne pe ekina ye tenasia ye san hwehwemu no se wo kra na adwuma ben no pe adwuma ben na wo kra ne ya ebem wayeyi wan hwemi ya no aboabo asika no na de akoma connection man sa Canada na ebem wayeyi nanso se asika no so ye dwetire kese ya nka betumi am wayeyi because minimum obi wa ba me nchen me de Bible akwapa no kwafo ya hwe ne papa de 1.5 billion ekwa kotua Canada me hwe ya me hu yi pepepe na Bible ne chem so no na adwuma building materials na ba ne adwuma no papa ne di sika ne kokohye mu na omo asifie okuma ase ha enti ye wonyoma bu ha wan hwe ni ya bekasa ha otena bobra hu ano ana ase enyeyi nanso na heya na bam wadi yi nanso hwehwe mu papa wuni nti wadwen ye ose otu kwan mu ana abeyeyi enti kina ye tena ase ya hwehwe mu afa brabo ho die enti a wunyeye honhom bi na ehaw die enti na wo bre ni nyina ye tena ase ye hwehwe mu ebehunu sa anyoma ni nyina ebia na wo de no adwuma wo ye adwuma na mum spiritual challenges honhom bi na ehaw ni atie ho ebia yade na kuta na esunsun mu ade anase nye sunsun mu ade yale kan ye wo bibidru ade ye sa anyoma ni nyina. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Santasia nyina mfa Jericho Junction okay ya ne prophet Joseph Mensa na etwetwe enkomo no and one story ya ne prophet na etwetwe enkomo no prophet si obetua na so se obetua no nyame ya dom a apostle Asare o ya apostle Osei Asorem Jamase na se de yehu ba bi a wafa apokon no fa poze o kuma se ya nti nyame ya adom so ahye bo se china obeba china de be nanim enti maame nyame ya adom a yedwumadie no saa na ekono kakra saa enti de ya obeba wate ye kan ya kuma to yem free ye de sire wusi pisu no anu ode fa orofo ye ko 21st kinike ho ani siatica expert no 21st kin se men kan chiro se na etwetwe won no usisi na ye ya na wotu ase na osire mu etwetwe wo kosu na ase ne se wa mpe ho asem ani na wa ma 21st kinike ye ba ye 21st kinike ba ye Ghana mam ha eni abrochire wo kokosa amafo yade no wo ba ye nyina emfie dru na wadi 10th anniversary ni mu an ye nenam no ye ba ya adwuma 21st kinike ya ye adwuma papa ya de bibre bia da ye fa koda 21st kinike no tu ase mfama ye orofo laboratory ne scan video wo do pi 21st kinike emfie dru ye ba ye Ghana for kwanye bedia dance say ya de papa enya asem keto akrodofo se wanhwe na siatica ne entu ase amfa ma eno na didimu a na nwodwo ya de stroke de ne wagim na akofa nsempi e dia ba tudie betu ase ne nso obebre ansa ne entu ase enso e dia ma massage no e ya adwumo 21st ko ya adwumo se oba haso a manager Daniel ne Dr. Hansen mo adwuma bo mu je no enya asem keto akro kuma se
ehwa wo basis adabraka woni Sompa TV Sompa FM no e na bo abrusa akro mo bo ase cancel quartet call junction yen konkran ye bewu 21st kineke wo sunwane kroza tachiman 21st kineke wo sinye mini 0540311311 0540311311 Roma for the dro sana ne mra nan no omanfo e de frɛ no nanso e fada Martin se ba mesa agentri he ho agene ho papa wo Ghana memwa omanfo dodo no a wo manu Roma for the dro fada Martin se ba mesa no wo mo ankasa ene ebo adro yi apaso se samansia o samansia pa orofo eduru ba bia tu so kid na ye mre enu tiama wo honhon wo nanse no tatai odo nsemmia chance na pompe ye na chese kidney no ya ye mre stroke no so ha adwene orofo stroke no se joto dem a ahometi ye papa nanso so no fada Martin se ba Mr. Roma fada drum say so obobo bi twetwa bia bebo pa honam eye oya pa eduru ba bia wa ye mre pressure no se ye low se ye high diabetes no ha adwene wu yade kwankro bia de dam so bia no fada Martin se ba Mr. na make am for na nwibiri se kone kotobi ba bia to ndro tunuro wo man Ghana bia da Roma fada drum o bebo pa enu ntino yemfa gidie ne mpaibo entexi na eduru no ebebo ama bibia enso akonkan pa rofo 0247919122 0247919122 fada Martin se ba Mr. Roma for the drum na make am from dia man Obigi studio se make am jose aponto oni abadi tuo no nyina da na wotwe dadie no ne ayiyo no nyina da no se open kai dum adi ato ho na se eye video ana se eye mfonyini yetwa na awo ba kwa fagu omo na so mo hwehwe bi no ja kwa pa yi no sire si twa no na efepa hwe na na ma wo ye no se de yeto ne badi no Obigi studio fo be se twa no orofo hwehwe o ma kira kwa wate ebi se Obigi studio so no wo mo ba ya che camera hodu ekura wo mo no kamenya ye se obi bia dani ho asa camera no ukura bi eni zoom ikura de ye se jai ba bia wo distance se ni wo twa wato so ani ye Obigi studio so na make am for na media ma se ye nkai dum pa dia na ne wo mo shudu Ghanaian films no nyina no make am for Obigi studio so mamu fi se obabo am akona yansa nyina so eni wo sini no se ni da ho ani krojen orofo mo wo mala mabase first Kroko street ni so penkran na make am for na media ma wo ye mfre wo mo wa homa bu so 0574715778 0574715778 Obigi studios na make am for na media ma OCP for Lazarus make am to say se wo no ba ye no ebeso do so ama wate na bribra OCP for Lazarus na make am for na media we say na nana ma kuafo agi atunom gi tumu no aboa wo mo amom sikasem apagya eso no tutu junjula ni mu ni o na ye faju pebibi fa chef mo ate se ya patra na wo ye se ebro na wodua ewukoko na aso na afi ba ko na koyi OCP fertilizer na make am for am dia ma orofo ye nko agrochemical bia ben potem bia no okwa so OCP fertilizer o mbetro kwan am befa so na dia so ofudie na se na nwoma akonkan de ama OCP fertilizer o se papa bibi mem han nyinanda OCP fertilizer na make am for na media ma tago heba me se kan so se make am so se bema udidi so adidi form na uba bedi di form adiom emane musu ana adwo shimu ana adwo ema mpesa na se wa koso ama saade no ba wanhwe ye wo yonko pa bedi ubone na ne boni a wodi wo yire de bede de pa nto no hunu ne boni a woyo ema obetru nyansa se orofo tago heba mission capsules na make am for na media mam bema nunu big na so na ojina so anadwo no empaso for corners ni nyina takre enkoba fa hanu afa na doubt media we binya kwa na kaadi ache obema nunu madro na honya dire kama tago heba mission capsules wate kan wo from say you ba se bema tago heba mission capsules ifashion ahudo bia no tago heba mission capsules ebetake no da bi etondo tunro wo man mu bia da kwa obenya tago heba mission capsules na wato na nyoma konkan enso dia mawo 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules na make am for na mendiama asem wasi chiri jamase ya asem namba apostle asare waju obisike o yehu baby obisika na fa omra samoa ya prophet we mo so de bana so de baba ne beka sabo na hawa sen bonum yetimi tufu ho kaka
Prophet Asale Mboa. Prophet Joseph Dabi the origin. I want to be apostle. Apostle. We are apostle Asale. I will see easy as sorry. Yeah, best round. You maybe a rasole na okon. Well, when it is rasole na okon. See, a sorry, ya sorry, keto. Ya ubia befabo no to alcohol. The only do maybe one more. I catch was a position being a sorry be a woman, a man who position be a. Now I'll check on her. No fee so we knew when you jay many. Many yaw. Na ya ni more yakaka. A casa gana. Oka na kusi Asem Mpe so say. Tibet matranwa mobi amanfo agege amanfo sika bi. Na ya na ye okasa bi won so akora no ko a na nko ya mana sankrofo ko ya na besa sense akora ya ko wa mobra. Sese wo hwa sikai ede ya na obetu akora ba beka. Wo do ba betu ya. Hwe pepe se ede amanfo ko aburuchire no. Anya pepesi bia sa abodi bia sa wo eyo ko abi ni print we bra ko print we bra print bia nu abeko ebeka cheche 20 million 100 million ana ebeka che 100 million process ne da ho ebi ade ne kura no eyo obi na connection on sika na wutu amani panel so na mom se me bon ho ka no e de ekabo wo mi so fo so nya connection odi ni pa ko so baji bia mi fa say $20 o dey fan sa but won ko batani ade obewe wa ni ko print we bia no enu na ya na ma sa sika be 600 no we bi se ma bo ho ka be 200 million ade sa se mo kwa no atefo nteni yo sika na nipa na nya connection no de wo kan wa ko no enu de ono ba charge o se maji o se na no wa ya to for na so so madam fubu otimi de amafo ko Canada wo na so obaji sei ehun no ma bi ekura me ka se wo passport dada eti no ma bi school sembi ti se ko print bi school na yi bi logo bi na de toso na fa ha eno na printing bi na ko print na tese eno wa yo enso na obi timi ju obi sika ebi 1 billion ebi 600 million na waje edu time want man fa nipa na nkwa osemo me bo ho ka wo kabeya eti kabeya de ya anse na me bo ho ka bi ameso no sika na 600 da me bo ho ka 300 eti usika no nya de amede nya be ma na ye ka ne sa masa ko bi ayi tenkran yo ya o ma men ka sem che o mo tenkran ya o ma yo ma dwe se most of them don't do na eno ma say ya o eti ayi ni ba ne kro ma no be yi sika no ya isem a asuko no ma be sika ono de ya isem show obi oko Canada fe de se onko hu Putin Russia Putin so se afa de Dubai woteba ebega go be on Ghana ya afa de be anu de se onim eno kwa Ghana ko bi amamu bi ana choko tena ho na chiri ye do abakumase eti na ekoso Ghana aje eti betima twa ma sa connection first na connection na aka tipto no mo de amafo ko jeme no ma twetwe pimpinis no na nti se yo no mo de amafo ko abruchi those days no ya ka obi ka se black car me do ko je na Holland na de tipto on na burgers no Germany burger ho no mugu ba no mo timi de amafo ko yes because that time ntu jemu obi ko timi de mankan ni ai etimi de ntu jemu na ko do ko ena connection ma for basa connection o mo bo sikadi o nti fo bi anko ba bi ehute aso mo so na jisika kese na wa hwe CAC asori a woda no be ka se mi nti a wo sa ka se bi sa so kwa eno kwa na saye me kan se teacher nkora no inti exams no we che ba dia enya azan no de kire no etinka we ba yi nanka menye nanka kokora eso mu a Ghana makasa no ma bi wo nsesa mo ye wade bi ho ni kwa se he ye be wo bi o yaw ye wade bi ho no ma sai no maka mo se
parliament wa me se ya wa na mpanifo ti me se wo moto wa mo omo party ni nkwan wa yi na wo mo dwene o MPP ni ndisi enu nkwan na mo dwene o ese mo se san no mama temanfo no e ho to wo mo ye na mete ya se da bra ye interview bi esa bisa manfo se nche se wo chance ade ye sa beto law fame petrol koso anyway sa no man san kwa yaw na nke hu ye nanka ko parliament o ko South Korea mo na say North Korea mo na ye friend say Arab countries no o mo parliament ni friend say parliament oh de bia no mo chance show o man no e no ma ko so e ha nipa no no mo de ko parliament no mo ko se mra no na ye adwuma yeah they had the parliament in there yeah no wa go mo minim yeah o mo wi a atem 13 no ma ko didi ba kuna nipa o me ya obetumi ada o tra parliament cha no mo da abramra no e de na kire se ye hwe se tata meshi nipa ti o man mu nkrofo bia ye o mo dua broni na mo ta ba bi na mo gigi amanfo sika bi o ko ba na ye de o mo fa so ye se friend nkrofo bi connection e bi mutimi de bi ko de na so so obi antima fo obi anko a sika na se nipa ko nya na de back ana se so ye de sa meshes we nu ye ntibi ene ete na akeke anu atum ahemfo ake anu atum ye mpanifo amampanifo so aka o manu atum ene eto na kroma no amanfo bu ye saa onse South Africa omo chance omo so mu kro no omo fix omo country no ado omo ye bia support o but omo so mbeye oso mo nkom but again hayete ya kwase bi fini ma bi so be hwe so mu no wo be ni obi amana support do be hwe so mu abawo bi sase ene ete na omo fa ese eto yenko aye de ba on se DPI ko sia so sa ya ba na South Africa for so mo na Nigeria for so aka mo se mo pa me yankofo ba ye ni esuro ya trama nyakopon ma no ma se mesika aso mi obi kuno ma chwo na ho de wonya ne ba bi pe so bo na bo na wawu kwa ku ya wa hana Burkina Faso me fa tomato e me fa tomatoes enso mo tre o kas anam ha se ya kwan me fa tomatoes ya ne esu asia pa mo yes ya wa bi o ya dwi mu se yesu nya so facility bi fu mo eti se ko kazi ya bi ka ko mo to ko chalika na so ko to bia asema ba ye tomatoes e ko fa ade ya enti ati kro mu ene ye mpani mfu ayo mo se be bia no wo nko na e kontokwa tumi ni nko na mo pre ho mesi ya obeta no ma ha we show yi udi ho agwam si be bia ba mo ni show na me se makam se o mo ni show no se mi nya kwa kwata so ankan se ma meka kire o mo mi ni obi atewo but meka o mu twi ani ati kro mu Ethiopia ana seben pedra say ko parliament a sa no ma we ani ti akora bi tikro mu ane wa ba asasa obi tikro ma gine sika o ka no asaka cho se fami kokot because court no we di ka ho oni di enti o se fami kokot okay eti sa na ni pa bi so da sua eti na ko obi abo degree person o ta office ye adwuma e so sa no ma we no wo ye because o ho na e de onye sikantem o kwa na okoka brofu ye tikro mu a so obi so be kokot kwa na obeka brofu kwa judge no to te brofu eso fa lawyer obi so be katwi kwa na hey dabi same yene ni pa same okokot ana ebisa so e general o ye semchroni ene ebisa so be katwi na so be katwi judge nse dabi obi a semchroni na so be ka me katwi no so wanti ase no so me katwi adenti ne tie krom ne yene ya de ne yempe ye to twene enu ti kro bi ni pa bi ti kro ha chese akoye no ma bi a yawo udwe ho a won ti ase ne kro yene ankasa ya de yempe enti kro no obi si Ghana be ko so Yaw Oboagye because insha ye buni pesa kwasa samsa no because wuti ne kro na ade be ko chi no na wona na mo enyo pamu bi ama na ko be no because sika no oje won kofo a guru so akoma mu bi anya tikro mu tikro mu tim one na ho nya fe wani nya de woni sika e be anka no maduo kura wu asem ko mu awotia ho nya fe woni mi dressing wani nya den onye somebody woni din nessa said woni sika e be anka wu e wo kuri onka ho ade papa wonya bi da na wonya asem nso ko obi anka bi ma ko odi ye fumpan na e de e hye aben ho ne betie ene edi tikro mu ene mpani fo sa no ma wonya sebe omo nwene ho sa ye kire kure mu ye hu se no ma bi chia
de bia ye che radio so a ana ye tie radio a enoma bi chi Ghana fo omo to oman mu a ye kwasra omo amoto abama ye no nkrofo bi afanyansa kwan ye enoma bi etia wo mo enti ene ye fa nko parliament na parliament mpasse mra bi na motimenfo na ho ban na obi sisi wo mo a ye hu se saa de we de wo ya mra o ko India ye nwi na ntwie India menim se kuro ni nyina se baabi o mu nwi na ntwie because krofo bi kwose akura bi ase kokum na ntwie ne ekoche wo mo kroma ni nyina ye bodwa jafroma sai nipa no ye hyewo mu nyina awon wo hyepo na ntwie yes ye hyewo mu nyina because emra ni nyina na de ensa ahase se we na ye wo hyepo na se we ahayeni na de na kroketua bi ho ya se ana krobi ho ya se kro we ye mfa krama amam kro we ohene se ye mfa aponche mam kro ye mfa chimja mam eye adwuma na the whole Ghana emra ye ntimi nya adwuma parliament e wo Ghana Asem we oso baba so baba yaw ye twen na wo bai what as mo ka wo so nya sika nya man bo awde manema etu so baba yaw ye hwe na mo se taama no so na se wa ma ye we ni me beka ama fe de hankofo abegu enza wa ano kwasem 0551931931 0551931931 0548931931 my reserve me comment stress abranches nyame adoma ochina baba anentino kwa bi so no odie ye man sa doubt no ba tun se serious for mpani for se bi okumase ya bi okumase anu na ya ana menti ase kakra ma se bi ya so for mpani for ne bi me bon we da yen kwa ahoma so ye be kwa no ma rap na hello Ahudi. Lele. Ejatia. Baba just producer ni here. Bia ho de sa papa. Na so papa. Na Asem Mpe Nipa producer kizo. Na bia fa de what. No for what am I saying kasa. Ofa. We dey mess on say it will be as if di bi bata de ho a. E twa so ye ho adwuma. So ho dey me e ba say e gu so man. E ba say so no. We work in because sika no kra no wenti amuma odi adwuma as we ka onyesi hu so na 50 million of ampadwa ndesa sa pepe ma no se bu ska ofa ti na stress du mo dey ya dis nya de enyumra ye ka ofa odi bi di ko asa kwa koto se fidie dum asa unti ofosuo e fidie di se ngene ya ka trust of se de vivo si bi aka so kumasi ya no otimo nka dia on baba wa sika bamle no wati me da okay 0554931931 hello good yeah teacher you are that mulai yeti o katachi nto Ghana no akwese emrane mu omre enko bi akiye do pe na wo obe ko kura na ke ni tano ji eyino ono no nim connection ma dia o le no ye business kaka o ata frinchi eno ye tani ma na wo te di wo yi e right anka enye wo nkwa na ese nko mo ba ano kwasa ka ona ke se ka uti ka kwa ba ka ti wo mpu so se na ba at ma ko me ki e ti ni na uti na si e se wo go chi do ni na me kwa me je le bi na nko ma obi di chi e di e ba ho yo ni na uti no okay hello no kwa yo supesi eti o yo se ya me cha na di amma da biya me ka ta da ne ye mama ye mama ne ka mu zai wa ta ce ne 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 kan ya ta ta ne 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 ina ta ma ne ka ran ka ma ne ga mu hadno abaya ko te ne 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 kan ta ce ne kuma da ni papa yo ba wani ne ko ki ne ne bidiyo kan ta ya na ne ne ka ga da ne ta kwan ala ni ko yon koma ala ko de ko on go fa lo ka je ko ko ku kan de ko no ko ka je ko mu yen ke mai ni no ka ba wo ba ko kan ado wo okay kwa jo space ye mi ni na ho sa bo asem o asem kasi o
me ho yanka so edu ba bi ani aduru na okay yetia ye kase si nya sori keto ano kwase na obi di mudin eye saade we ye wo fie ni ho a aten assemblies aware bi na sofo bi ko hira so na sofo na aware na ko hira na yere pani baaye ano kwase o de enko so ha na okay hello Bacho nwa frɛ fidie no na ka edi nkomo so Bacho ye ye ni komo am jo gudi ya mo ye kesi Bacho sene ni ka fu ati until the tie wo Bacho abati na ka plano no fa so ba plan ti mo nya no fa plan ti ka ya ba na ni na ka pa na ni silama oh yo no puedo cambiar la plana pero no en eso difícil mi caro la bible zu la bible yaw ana sofo se chinchin obeshira ware ne so ana na yire ba se hwe woni mawo akola no kra won hwe me na me bre nkora hu sa ana wasan fo machi ko ware ti sofo me ngira ware ne so onle se obeshira so a ye na onye masede famame ana asem ne kan of fox na kata che open so ye fresh of ibo no se chinchin obeshira so ene ye kan asem no ade chin ye na sambesi fo mpanifo efin kran atu Land Cruiser V8 be miensa abaye ho sa asem no o mate eto ma fresh of no mane sof ni abaye anko so ye pesa me kamani sinya ne se si fo mpanifo wo kro imu first na san ko bi di san kwasade we ne so bo ye boss asori ni din na asori ndi wo di din sanfo a wo ba na mpanifo asori sa eno aye ti asori ba bi sese no wo ye sa ni pa na ebenya na number ye be ho ne he nanka square na ye fine but no bi betim na 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 enti kroma no bi de ba wo me bi ye se o ne ba wo me na na mo fie ni wa ta ma ne wo so na etu obetim de amanfo akwa briche obi timi di ohene pon kase di etimi di sanfo ye be ka ho asem ye nya but ye so tene ko ka asem dia na e bi elete court enti no ma bi ho no ma na se ko ba no ma bi se ba sira mo e ba se ya empanifo mo anudi na kuta mu bre na munyae si yesi nya so le asol ketwa sa eti so bi wo na odi sanfo sa na kampanifo wo kro mo no na ko ma so se mo na ye sa no o ya apostle mo o sa ya apostle mo azu ba ka ho asem ba to pa me entra ni yen kasi yesi asori yen kase mi fa ho ba mu de besi panifo ba ba se si ase me pa cho yen retract case nda ba de ye case de di obi azia ya semo ade ya sem we so pass Nipa no eti mame kan kire me mame eni mi nua bai mu firi santi jama se omo kan ma ko ma to bi ye betwa manate santi mu ma be ka kire se de ware koto pen no o ka so bari kora ye nyina gin so pass Nipa de ye donson yini bibi tumi aye de won kan ma ko ma to ye wate nyame ya adoma apostle asare se nyame ya adoma kina obeba na kina bo amade a na ne wono na tu na mana na wo kwa kotu enoti ye lines ana ye nhoma se opese so pass Nipa ye boawa ye nhoma no ye 0509 438 484 0509 438 484 ana 0245 759 488 0245 759 488 when enhoma ofre producers a obejo so fra so na wo hawa man ye bia dead down so yes wo ukunu se sei wo yere se sei eno ani bi gina so ne ye tie wasam ye bia boa ye so dia ko Cedar Worship Center ono ena de nyame asemo emu ehwampa enso de eba de bremo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo ye ko long time etu jumu die trese Asem Mpe Nipa